Spremi se grupa 2. Ajmo. Ajde. Još jedan i beži. Beži. Evo mi stek. Miho. Čekaj, još ne. ne. Spread. Grupa 1, vi ste. Spremi se grupa 2. Grupa 2. Paki. Hellstone nešto. Beži. Dotajte ga sad. Opa. Rapture, pa. Paki. Oslobodim. Na meni, meh izmolite. Danke. Tam. Ide za 5. Na pozicije svoje. Ostati je 5. Paki. Bilo ko, oslobodim. Stisni, meh iz. Thanks. Ide koplje. Meh iz desno, molim te. Thanks. Ide vjetar. Dobro. Ajde, skinuli smo mu 3 milijuna. Išamo do Berzerka 7 minuta sada. Samo fokus. Samo igra polako. Stanan sam. Ide koplje. Round je nakon uđe.
Ljudi, mi za Bladac imamo 4 minute, kako ćemo mi ovo izvesti? Polako. Nema veze da se ne iskoristimo. Ostavite sve cooldown. Da, počete šteti cooldown. Miho, ti štedi manu. Ti bacio himnu ševa, jesi? Nisam, bacit ću kad se tako. Kakvi ste s manom? No dobro. Hiber na 45, Ševa je na 60. Bacajte Inner innervejtovi to. hoćemo malo stat s damage, onda Polako, innervate sad, dođu. ne, samo od sebe. Trebalo bi možda stat s DPS-om da Bloodlust imam. Da, Ajde, to ajde, definitivno. uspoj. Aj stanite malo. 3 minute je Pa to 3 minute čovječe, ne možeš 3 minute staviti. Pa, nećeš 3 minute stajati, imaš, zadnja faza će trajati, ne moramo odmah baladati. 2 minute ćemo morat čekat ljudi, ono, definitivno. Te Miho priđi iza. O to napraviti, hoćemo. Da, Ono, da, stani s čisto. DPS-om, stanite s Dobite. DPS-om. ljudi. Ovo smo loše. Oslobodi Ševu, brzo. Oslobodi me. Kako ćemo to oslobodit, nije to isti stan, ono. Nema veze, napunit će se mana, imaš još tamo. Healuj me. Samo healuj ga me. healajte ljudi, ne znam Jel imamo res? Ima, sad opet nemaš manu jebate. Ne, Ljudi, on će umrit od lotova, on je na 300k, sad pada. na koga dotaje vas? Moj je bila užasna ideja, čekam po meni. Ne, samo smo trebali čekat, a ne ovo raditi. Da, možda da, ali ajmo ljudi, ajmo. Drži ga tu, ajde, da ne moramo preko onih plavih. aj stak na boss. Da. Pa možeš Hand of Freedom monitor. Ja imam manu. Samo polako. Sad ide moj. Samo sljedeći pak je. Imaš moj ševa. Ok, sljedeći tvoj. Maknio sam si blidove, pusti me. Radila za 40 sekundi. A sljedeći HP short i svi health tonove. Znači 5 izuzetak. Ajmo. Miko, Na tvoje sljedećem je sljedeći. Bloodlust. Puni raid. Ide Bloodlust. Hilanija. Sve što je ostalo na sljedeći. Viš da je ideja vrhunska. Nema jebote. sljedeće. Bravo, Ideja je ljudi. bila odlična, brate. Good job. Bravo ljudi. Pa jebem ti